warakoze Mana kubw'uburinzi bwawe. Ese iyo Nyagasani atamwimana kuri inshuro tuba turi kuvuga iyihe nkuru? Uwo ni Jean Claude Kwizigira bakunda gutazira Ri. Uwo ni umunyamakuru wa radiyo y'u Rwanda, akaba anahagarariye ishami ry'ibiganiro bya siporo kuri iyi radiyo y'igihugu. Ndetse uyu witwa Jean Claude Kwizigira Nyagasani yamukoreye ibikomeye, kuko ku munsi wo kuwa gatatu w'icyumweru dutambutse yarokotse impanuka ikomeye, maze Imana ikiza ubuzima bwe nubwo yavunikiyemo akaboko ndetse n'akaguru, nubwo bidakanganye cyane ariko byamuteye uburibwe bwatumye yisanga mu bitaro, nyamara we atazi aho ari ayo magingo. Yisanga mu bitaro bya gisirikare Rwanda Military Hospital, maze bagerageza kumugarura ibuntu. None amashimwe ni menshi kuri iyi nshuro, kuko ubu ngubu yicara mu kagare akabasha kugenda kandi asurwa na bagenzi be. Rwose ubona ko ubuzima buri gutanga icyizere. Uyu yitwa Jean Claude Kwizigira, ngo ngira ngo muramubona aho ngaho. Ni umugabo w'inkorokoro wubatse kandi ukora neza umurimo ashinzwe, kuko akundwa na benshi kuri radiyo Rwanda, haba mu kogeza imipira, haba mu gusesengura ndetse no kuvuga amakuru y'imikino. Si ibyo gusa kandi, kuko ajya avuga n'amakuru asanzwe, mugira ngo abakurikira radiyo Rwanda mujya mumwumva asoma amakuru, kandi ngira ngo benshi bashima ko ibi byose uko abikora bikorana umuhate kandi akabikora neza. Uwitwa Jean Claude Kwizigira ngira ngo muramubona aho ngaho muri bande z'abafite ubumuga cyangwa abahuye n'ikibazo, ndetse yicaye no mu kagare k'abafite ubumuga, kuko atabasha kwigenza, asa nkaho imvune zikiri mbisi yakuye mu mpanuka y'imodoka yakoze ku munsi wo kuwa gatatu. Iyi bahita Iragwa Info. Gushimiye cyane ko wongeye kubana natwe kuri iyi nshuro, ngushimiye ko udukurikira. Ni iby'agaciro kandi ni iby'ingenzi kubana nawe bya buri munsi. Nizere ko ari ubwa mbere tubanye ukaba wibutse gukanda subscribe, kandi nimba atari ubwa mbere tubanye nawe tugushimiye ko uhora ubana natwe. Uyu munsi tugiye kugaruka ku witwa Jean Claude Kwizigira. Uyu ni umunyamakuru wa radiyo Rwanda, gusa abenshi ntabwo baherutse kumwumva kuko yaje kuba agira impanuka ku munsi wo kuwa gatatu w'icyumweru twatambutse, ubwo yari atashye yitwaye mu modoka ye, maze aza kuza gukora aksida, yihutanwa mu bitaro bya gisirikare i Kanombe, ari naho yageze, maze bamwitaho. Magingo aya ngaya akaba bivugwa ko ubuzima bwe bumeze neza, nubwo acyambaye bimwe mu bimufasha kuba yakira zimwe mu mvune yakuye muri iyo mpanuka, ariko agashima Imana cyane ko kugeza ubu ngubu ameze neza. Uwitwa Jean Claude Kwizigira ku munsi wo kuwa gatatu watambutse, ubwo n'icyumweru cyatambutse, ubwo yari atashye avuye mu kazi ke ka buri munsi, nk'uko yabitangaje ku rubuga rwe rwa Instagram, avuga ko yaje kuza kuba akora impanuka, gusa akaza kuba ata ubwenge, maze abari bari hafi aho ngaho bakaza kuza kuba bamwihutisha bakamujyana kwa muganga. Bamugejeje kwa muganga akiri muzima, rwose ashimira Imana cyane rwose, kuko ngo yakoze impanuka itoroshye. Nta mpanuka yoroha, nta mpanuka yoroha, kuko impanuka itwara ubuzima bwa benshi. Maze mu kumugeza kwa muganga bamwitaho, bamwirukankanye bamujyana mu bitaro bya gisirikare, maze bamwitaho kugeza aya magingo akaba ameze neza. Uyu Jean Claude Kwizigira ni umunyaradiyo Rwanda, ngira ngo mumenyereye cyane mu ruganiro cyitwa urubuga rw'isesenguzi bwe. Abandi bamukundira uko yogeza umupira, kuko ari muri bake dufite hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda bazi kogeza umupira, benshi bakaryoherwa. Uyu witwa Jean Claude Kwizigira ngira ngo si izo nshingano zonyine akora hano kuri radiyo y'igihugu, kuko ni umugabo uhagarariye agashami ka siporo, ndavuga departement y'ibiganiro bya siporo kuri radiyo ya radiyo Rwanda. Uyu Jean Claude Kwizigira hakaba hari andi makuru akagenda avuga ko ikigaragara cyo abantu bakurikira ikiganiro cy'urubuga rw'imikino biragaragara ko harimo icyuho gikomeye nyuma yo gutakaza abanyamakuru bagera kuri 2 kandi bari inkingi za mwamba muri iki kiganiro. Ubwo uhita wumva Musangamfura Lorenzo wamaze kwerekeza kuri SKFM mu magingo yangaya wumvikanaho guhera ku munsi wo kwa mbere, ngira ngo amaze gukora ibiganiro
bibiri. Uwitwa Rugaju Rigani nk'uko byasohotse mu ibaruwa yasohowe n'inzego za gisirikare, bavuze ko hari abasivile bamwe na bamwe bagikurikiranyweho amwe mu mafaranga yavuye kuri konte ya APR FC yishyura amatike y'indege bagiyemo ubwo bari bagiye gukina umukino n'ikipe ya Pyramid, ndavuga ikipe ya APR, maze abo bayiherekeje bikagaragara ko hari amafaranga yavuye kuri konte z'ikipe ya APR FC akagura amatike yabo. Bakabaza se mwebwe muri abakozi ba RDF kaho amafaranga avuye ku makonti ya RDF, urumva nibyo ngibyo bakurikiranyweho. Uwitwa Rugaju Rigani na bagenzi be urumva ko hari icyo bari byo bakiri kubazwa bituma batagaragara mu nshingano zo mu buzima bwabo bwa buri munsi. Rero uwitwa Rugaju Rigani nawe ntago ari kumwe na bagenzi be bakora mu rubuga rw'imikino. Ubwo nimvuga team isigaye y'urubuga rw'imikino urahita wumva Rugangura Axel, urahita wumva Ruvuyanga Emmanuel, urahita wumva Iber, urahita wumva uwitwa Mugaragu, urahita wumva Samir Sylvie, urahita wumva uwitwa Aderali. Aba ngabo mvuze babiri ba nyuma busanzwe bakora kuri Magic FM mu cyitwa Magic Lineup. Urahita wumva ko hasigara abanyamakuru bane, urahita wumva ko icyuho rwose kita kigaragaza mu gihe abo babiri barwa, mu gihe uwitwa Kwizigira rwaye Rugaju Rigani atari kuboneka, Lorenzo nawe atakibarizwa kuri radio, havuyemo inkingi za mwamba zigera kuri 3. Rero bikumvikana ko icyuho ari cyose, ari nabyo bivuga ko uwitwa Nepo Dushimwe mu bicu cyangwa umwe hagati ye na Aime Niyibizi nyuma yo gutandukana na SKFM afite kuza umwe muri bo akaza kuza kuba yinjira muri iyi timu y'urubuga rw'imikino, ko byumvikana cyane. Urahita wumva ko haburamo umusesenguzi nimba Rugaju Rigani adahari, urumva bakiriye hagati ya Aime Niyibizi cyangwa uwitwa Jean Paul Dushime, yaba ari amahitamo meza ku bantu basanzwe bakurikirana umupira bazi bano bagabo nicyo bashoboye. Rero bikavuga ko araza kuza kuba hinjira umwe muri abo bagabo nkubwiye, ariko hakaba andi makuru avuga ko witwa Jarike ni kuri BNB FM bamukozeho ngo aze kuba yasimbura Jean Claude Kwizigira, ntazi icyo bamunenga, ariko bakavuga ko bashaka kongeramo amaraso mashya nyuma yo kuba ubuyobozi bwa RBA buhindutse kabisa. Bavuga ko bashaka gusa nk'abahindura byinshi muri iki kigo cy'igihugu cy'itangazamakuru, ni Rwanda Broadcasting Agency, ni RBA, ikigo cy'igihugu cy'itangazamakuru. Rero Kwizigira tumwifurize kugumya kumera neza kurusha uko ameze ubu ngubu, akagaruka mu kazi kuko abanyarwanda baramukumbuye. Iyi ngiyi bayita Iraguha Info. Nimba ari ubwa mbere tubanye, ndakubwira nti kanda subscribe uze nawe mu muryango. Nimba dusanzwe tubana, ndagushimiye cyane wowe dusanzwe tubana, ni by'ingenzi cyane kandi ni by'agaciro guhora udutega amatwi. Reka noneho twebwe tukubwira ati turaza kugaruka mu bindi biganiro byacu. Wakoze cyane kubana natwe, reka dusubire ubutaha. Ciao ciao.